Oleh ko in Somaliat November sampai sembilan ania dalam namun di TVS showroom ania tagihan ini hey tuna kan kita urcu hilna ngai lo kan tidon nge tidon matuan kurang ngai lah TVS scooter nang deu mai Ntorq scooter moi tu tak baik 150 arong keng to kayak saya maya atrak dahi kan harga siang sing dor ya ani cuanin Ntorq ni atrak jual to lama atrak ben ma tu nang 150 thai ni chu adang ai khan adang ha ro tu le dor ni di kha akhir maya 150 dor hai ini to he dang maya alu tu ben to he kan sing la nal mai tuna hian hei Ntorq hi atrak me khong be engthil khang nge hei car masa Saturday zanga ro khang khan ya chuan tun kha ni som ni pakhat Friday a hian Millennium Center a lunch na an nei do na mo chuanin ani le hei he scooter hi ani le petrol thi sang nge neng de ki hele thank you hian in liter nga le point dia thi thank you for healing amo liter nga le point dia ake nung len zong ake nung ni adim hi 12 inch ni ta chonin englo zong hi 110 by 80 ma hi 12 ve thau ne ma se 100 by 80 ron ta tlem hane te deu shat ta mỗi cái bộ sản phẩm mình chuyên sai sự sinh của đó là alo ini mesti yang display kalau tinggi ai anung ni mo display kan ni lo mo traction control ron king tel to mo hi this ang deu traction control ron bisa kalau dia ba ti san ni ta mo anung ni chu jam ni ta jam hey akhir tadi betul tak dia akhir nem ti ron ti tang kang deu mo chonin nge follow me head lem pangkha aron englo don ta a eng hian a eng thadon di kan tu mo eng di don mo ai ani le mo a head ta chung ti chin te ye te anung kher ngai ti dum mai la ga chin te head ta a eng thadon le di ma ai lo bim da hai ti lo di hai chu la ko khóc mấy em khóc vậy cho nên khi sự sống lại đó một tốt thể đó sao ta đã học thì ta steering wheel thì nghe thì India ra mà cho nên nghe nhiều scooter à cho naked handlebar mà sắp rồi đi đón ta handle luôn đón em ta thì review na po rider review na po scooter à cho handle luôn bé po là luôn tí khá nên mo handlebar thì hết tiền aron dang lam dik em ta do naked handlebar of masa ber ni ani ta chu kalau luang dong ko boy a chu to dang nang don me dum oi mai chuan ni display hi dang lam em ron dang ai hi TFT display ron ni mo ma se hi chu kan base model zo kha an ta display hi mi ai top ka si lo om ta mo ai mo ni về các set thể khá nồng đồn ta chúng right mode để sáng sáng khá nồng đồn ta cho nên race mode ta khán ai go assist về khá nồng đồn ta như thế self silver ren ta thì rong thì nãy cho green để race red để ông ta mo để hậu khá class hi TFT le non TFT hi aron kal kha he non TFT le ta base model zo kai ta mo self silver ai chon base model che hi aron kal thin ta ông đồn ta suara asid dehi apa ngai tu an thok hai si tu asid to asid hi mo hai ta tang kon tu he to ta si ta kon tu ta chonin asid no hian liter som ni pani dong ani ta mo hai helmet te Ntorq 125 i khan in Aizawl shet ton ta ni tu chonin head asid no hian enge yang USB port phone charge na ti mai la te de ha ta OBD scanner ne ai petrol tank kita no petrol tanki po heta changa hon mek to hi ni ta hết rồi nem lúa on song khan nem lúa
ก็มาพลัง aron pop up mấy tổ ta hay petrol lạc te po kha chuk khe kha ngai to don lo ta chu mo heta cha bia no an aron ol sam to em 125 about alo samin thade ma upgrade de me ya pan le la hen lai ka sai ju ma ti te hai da thawan bot ôi nang to hay chete hin aron zau set mo aron tho set don cho nên heta hen pon cheda na aron om le to bok na litar hi dong ni ta mo pon cheda na ni ta tong mo so mo the mai ani epidan kana petrol hi tang ram petrol hi en tiang ni ya ke da tu ram sa pa ari ro ang atia sia sang the lo mo te ka sirin da na ko mo hai te ke na ai go ate han Ntorq XR reseka apera kamya he da dang kha lang ram ida ro arun si ta ja ko dai film ta ta yen jong eng sang lai ani le he petrol hi ge top pan he da ni abol bang zong ke khem to ka se den jon min han sang the company claim ma chonin 40 to henemo litar khata kem somli tan thei tu ang hisap hani ma se Mizoram kong anga hi chonin a kure che lo mai thea se company claim Aizawl an te chon kilometer somli tan thei litar khata tang tiat so ta te ha tam lo power man ha alo sang lo thei lo ta anin petrol ka to he lo wa ma se tu asisi sang a chon 150 a chon he lo tak tu ni gearless sia chon mo gearless sia chon mo an khop mai alo he lo ni he chak bong mo chak da ni tu ni ba yang alo he lo ni alu suppose ni boya anam don sa ta ya ila na ta pe mo ai abil ni de he mi brake ka hi brake lever boy adjustable se kanita chon he brake lock ani hal boka yan problem ei thei ta mo adjustable ve rot kala brake lever hi du chuan hei adjust he khan chon build quality shim boy nge tungkum 2025 ma chon chaber anga ani mo ni mon ber ke dan ni so ba ni mon ber ke dan em bi brake hi he ta ka po tung chu ngai to de na mo ai ngai thobe hei mo a lever adjust ti hian ein car zau zong adjust na hi ni 1 2 3 step in heta chonin a brake shoe kha chu adjust ka chu langai ton hei hi ka zau zo a zau zong kha ne ti he an ti tu hi la zau thei don tu na hen number 2 om ta ka tang hian adjust mai thei don ta mo khap apoi hei te her mai hi ni don ta ti hian azim shet ani zo wan a tian her tang khan aron zau lenga chân đam về chợ về chợ không mấy ole anh có đi xe petrol khác litan danh thì litar nga le point biat leng Ntorq 150 hi hey Mizoram afoi khat don khen na ani Ntorq dang po achap piau to rualin hey ani hi 150 ar upgrade sawa achak cha petrol he loba don lấy chu ro ini kan bela ini dia Ku da hi booking thai ani ya chuan after sale la thei ro ni alo an la book ala ngai ni chu tu chu ban sei gum le book ni se chuan book chur tu na tak tak ta thak na kon theng nak khai in book do ni ho tin chen after sale thei bi lawa in book ngai ke ni moya theng khan chau ni chu ar ani so alo ke ctv showroom bong kon le tu book thei ren ani Ntorq 150 chu an han bel chiang to kana bei bel chiang tur hi a class si chi sang sang alo om chuma che ke lo oma
chu chi ni a lo ama chu min hril dawn ani tu na he ilo ngai kha kan zo ta min hrila kan hriat lo ta min hril zel dawn ani i kha soi du ni chuan enge adang lam nat ta kha man soi zung be sama ma hian soi zung ta se hi 150 han hiam zok shet khanita base model khanita hi TFT zok khanita a display a hianin chi sang hiung be a display lokal lah ada display Heta train lo en mai lamo display khu chiang lo display hian street mode le race mode om don ta tuna hen street mode ta mek ta auto start stop te pom ta hei traffic jam khanin engine lum nuwa a kelir lo khanin second sorry nuwa han ama thi ang khao le ta mo a brake na her le a per le lama han lung le mai don ta choin a mode ta hen hei ta hianin race mode om le ta race mode ta hian I go assist le kha om ta tok a boost don ta mo I go assist khan chuan traction control le ABS oma dual channel single channel ABS ani don ta ni chuanin aman za chu cha hianin a hiam jok khi chu noi khan le sing thum mo chawel ni don a noi khat sing thum sanga ja hi som ru a thumin a complete thai don ni chu mo mi hi mo mi zo khi noi khat le sing thum sanga ja hi som ru a thumin don ta ni chu chuan khami kha top class zo kha a top class zo hi chu noi khat le sing li mo chawel la ron yang a chuan mo dia display kha ani la dang na om ve no display dang lam na om nuwa la tia a top zo ka hianin display hi ta tang hian enge moni e hom don ta ni to na hian street mode ta om ta chuanin ta kha race mode ta om don ta mo race mode and I go assist te khau bek don ta ni chuanin heta tang hianin enge moni set thei khom don da hei a ride mode ta bo khanin set a lu hian street le race ka hei hian khan tu khom zel ta ni tu mo chuanin bek le khanin hei a chip details te bo en thei le chip A chip B zong kha set thei bek ani chu here chip distance te top speed te kha chuanin vehicle control hian traction control kha tuna hen in off ta a on thei ta on in off thei ta mo connectivity chung chang hian hei bluetooth ne na connectable per device te kha om le thei bok zel ta top ka sa chon privacy and incognito mode ti te om bek ta do not disturb ti ta mo chuanin my vehicle a hianin hei service due te enge servicing ti hun te kha ayan de hei tuna hianin lakhal chuam ni alo ni ta next service due hi 500 km in te mo ta anh ziak zel don ta hei since last service te home bek don ta ni chu mo chuanin performance record te bo hei nangma ni record set tu hani don ta mo hei 0 to 60 hi 3.1 seconds ti hi yung bek hani don ta ni don a software version hi ta hen en te bo software version ang bok ta chuan display set apa hianin widget C acceptable then brightness home bok ta auto adjust pada da thei do tian hei alo thim don ta ni auto tu chuanin display a hianin hei brightness hi ma ni po han auto on lo bon du ang khan accept thei amo chuanin a thi ma hianin dark mode le light mode khom ta light mode chu ron var don ta hei ti hian ron var don ta ni chu chuan dark mode ta chuan thim ang khan ni pang ang khan ni don ta chuan high speed alert hi on thei bok amo on chuanin nangma ni hei nangma ni tlan chak du don entiran 40 lo pu hei 50 tian hetiang i tlan chuanin alert kha ron om don chu warning kha i tlan chak lu tuk te khan nangma ni speed limit ang kha in set thei ni tu mo chuan in off ta avachang kang ve chuan clock setting hi chu hei sana ve kha sana set na hani don ta hei mali khan set thei tak don ta chu top model a chuanin thak englo ne no kha om de ta mo tu na kan en me ki top model to ro top model ber achang kang ve thaber chi an chuan danglam lo hek nai chu to ro features vel kha display kha ron danglama ting ve a chuan danglam na kha chu om chuang lo wa a speed point nang reng a tlan chak zong te po atlan chak zong speed pe ai ang veka cc te pe nang vek to ro thawa hemi display ve danglam achang kang ani pat chu chuanin aron booking tam to em tuna hianin first trip hi aron thleng to som hi ni hian ni som hi khan an chang don ta book zong hi som ruk an chuang to som ruk heu
มาเส second trip เฮียนรอนซุยเลยแม้ก็สมหิเท่านี้กันเรื่องโม second trip production ที่รอนน้ำจุงเทโลบ้าก็ demand สร้างไปเลยตัวอินเดียรัมปุ่มปุยอังคันนี่โดนตาบุกที่ยันนมพาล้วนละบางยันบุกจบที่ตรงไอเวชินโดนะเราเลยดูให้ free sale ตัวจูนักกุมลำพังอาเดกันเบสfree sale take stock อังจูนั่นจู booking เขาอินนั้นเราจะหาเรื่องโดนตาตัวนะอันนี้เดโมอันนี้ first trip ปัจจุบันจะมันเป็นที่สมที่ก็รอจุดละจะฟักตัวที่นั่นละอันละจะฟักโดนบุกสาวหักตะบอจูสมรุกจวงอันนมตัวนี้ใช่ไหมนักเมกสมรุกจวงมันชัลตีมันดูเวมันชัลตีเลยอันเราใช้บุคคลนี้อันเบลเซียนเราโดนบ้าให้อันเลียนบูร์แล้วว่าติมยังอัตอกเสียอันนี้จวนนี้ให้มีตัวไหนเฮียนี่เองสร้างกันแข่งสมดีเราเทนดิ้งเลยสมดีที่รอนทั้งเลยไหมจู่อันบุกสักตัวบุกซาเวกตัวอันละบุกกิ้งคันอันละเจ้าเลยเวกของชัลตีจวนนี้ตัวน่ะบุกขติเทเมกเจ้าตัวบุกกิ้งกันโนเป็นเมกสังอาเฮียนบุกกิ้งอันเนี้ยจวนเองมันนี่เราคนน่าฟังcancel ดูเลยผลrefund เอกานินอัฐเอโมสังจวนนี้อะไรชวนเนี่ยกันสังค่ะบุกนะคะ payment ที่นะคะแล้วมันเลยค่ะเจ้าbooking กันห้องเร่งมาเสงาเวเดเล็กถึงให้ตัวอินจูอารมณ์แข็งภาษาเปียบุกอันละสองห้าเจ้าที่นั่นนี่โม่จะเตียงเวจูเนี่ยมันบอกเวมันทรัสจวนนี้เลยให้บีรอนเลย์ตอนบุกละตัวตู้เต้อินเองรอนสวยนี่เอ็มที่ไม่รอนล็อกสวยเซลแล้วนี่โม่อันเรียฟังฮานี่โม่บอกแต่ทุนเพลังเท่านี่โม่ดีอัชาเดียงตัวอันรอนสวยคอมเพลนไม่หรอกตัวล็อกครับตัวเองมากกันนั่นแหละเป็นช่วงเราตอนนี้จูตัวมันนั่นแหละช่วงเราตัวลักสวยไม่หรอกโม่ตัวสมที่ประกาศตัวการ Friday เฮียนอันละช่วงโดนเจ็ดตอนนี้จู MC ฟังก์ชันได้เลย release นะคุณกันมองโดนนะจุดนี้เนี่ยตัว MC ก็ตาจูมีสมที่ประกาศขามีขจียงได้อุตส่าห์เขียนเอ็มนี่ยังจะตามโม่มีสมที่ประกาศตัวการ Monday จังคันรถโชว์กันเนี่ยไม่กับตัวนั้น MC เฮียนจวนนี้การตัวปาเฮียนNtorq 150 Big Key release ละคุณกันในโดนตา launch function แบบเขาโดนตาดูดันซิมเทเนี่ยแต่คันนี้150 บุกเขาเฮียนอันละช่วงโดนอยู่จวนเขาอันหมายถึงบุกวันละช่วงตอนนั้นจวนเตรียมโดนevent ปุ้ยตะเขาโดนevent ปุ้ยตะเขาโดนมีสอง local ที่จูให้release นะคุณเดี๋ยวไม่release นะคุณ150 release นะคุณไอ้ทอร์นี่จูต่างจากนะคุณต่างจากนะคุณกันเงี้ยได้เฮียได้ MC ก็ตาปุยโดนเนี่ยส่วนนี้อัมมอเตอร์ที่ไม่ละสกูตอร์ฮีให้มีแบ็คไลท์ให้ไลท์เห็นที่อันนั้นที่กันที่เขาบอกอันนั้นดีไซน์ที่มันไม่นะสกูตอร์สิกนัลไลท์มอยตุกสิกนัลไลท์ได้มอยหันเตียนมอยตุกสกูตอร์ดังเนี่ยให้ดังเนี้ยเลยว่าสิกนัลไลท์แต่พอเห็นอันนั้นถ่วงจังกังใช้ดีไซน์พอรันไปนั่นเขาไม่ดังNtorqดังเตสกูตอร์ดังชิมแล้วก็เฮียนี่อารมณ์สุ่มนุ่มเฮียนี่ก็เสียมากเลยสู้เกี่ยมาเกี่ยดันส่วนมวยก็เตียนแล้วก็เทียมีเฮนดิลบาร์เทียมีอินดาไอรอนดันที่ขาลนวมโดนตุกสู้เนี่ยเองหันปุ่ยหมดส่วนเลยหันอามันจุงจังเฮียนเงี้ยเนี่ย150cc จนนี้สกูตอร์ cc สร้างจนตรงปอตะกันนี่ตาตัวจกไปหน่วยขัดเลสิงารอนฟิงเราเนี่ยจูไปซีอินเดียแมนูแฟคเจอร์เต็มบางคันนินอารอนตอมบิ๊กบักอะสเปรย์พาร์ทอะฮันบอยนะคะโดนแล้วว่าอินบอยอะเซอร์วิสซิ่งค่ะในงานเล็กบุกอะจนนี้โมเดลอะบรันช์ทาร์กันห้องบุกอะเซอร์วิสซิ่งจุดจ้างอะเล็กสเปรย์พาร์ทจุดจ้างอะจนอินเดียแมนูแฟคเจอร์เนี่ยนะยินให้อะตอมเซลโดนบักอะคันนินพาร์ทอะบอยนะคะโดนแล้วว่ามันทุล่าชิมไปอะตอมบิ๊กซีซีสร้างอะจนอันนี้อันว่าจะ servicing ในครับป้าบ่อยน้ำต้นแล้วป้าตาป้าบ่อยน้ำต้นไม่ต้องนิดสุดตลอดปกติเนี่ยสิกันสวยแบบดูสุด spare part เห็นอินทิชาoriginal part พวกลมบีก็ดังอินทิเดียงให้ชัดนะบีนี่ก็เสียอันนี้genuine part สิกันก็เรื่องบุกตัวduplicate อันเขาเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเลยชัวพวกเอาสมามันแต่พอตรงเสร็จดีoriginal นายตักจะชัดนะ PVS ชัดนะตัวนี้ตา
dễ là vâng anh đi thêm bị tú này hier nên booking in hồn xuống cái ra thì mới tự hồn mình khác sang mo anh lẹ chân đã sắp tới em booking hi chun chầu về đấy anh đi làm mo en tok te kha bị khang hết đắng khâu khi anh những sản xuất sang cái xe cái sản phẩm tôi en tok khâu Ntorq cái chỗ hay tú nào po stock cái này mang lỗ mo speed black tiếng anh te hầu hi cắn lút tục ta hey aron cheng ma sapiang kha an lei zo ha zel ang kha ani chu stock ki kan nei thei wi lawa se ron kalmek te chu ma hei kan sal về reng tina ngani kan sal kal em sal kal ko mai di a sal kal tu na mi ngat pe chu an book tol la la chuak lo an ni vek ta la khal chuak nge lo vek ani ta khal chuak me lo khal chuak chin po cha kom ko mai ro ko pui sung ba an leo pui vel nan te po enge cha kom ko mai cha ko mai enge dang poi mo soi tu te in em than soi tu bi pi siat tu lavar siat tu rang kha nghe Ntorq lover stand cho nó lấy cái chi này pick up thì chảo và anh ấy hay cần lang ram bil tất cả những scooter hi petrol poron he don lawa at chak don boka Aizawl ko po ya cho nên at luk om bi care lawang dekha soi du bok này cho nên nghe mình Sri Lankan bên vào khác khóc mày anh bị Ntorq 150 hi tu này hiện book rong cái con anh là suộc nghĩa là wa Aizawl ko puisung hi ala tran suộc be la wani di kan soi tua ni som hi pakata Millennium Center kota release dati mayang kang tiang kha hun ban turani chuan abu khau kon la suộc to to ni tiang chu thilam dan ani tuna hian KCTVS bong ko na hian I hey Ntorq 150 hi aron ti book thei rang ani ti kha kanan soi non le ni se lo book ula hey scooter hi ha dam tak khala duam don boka pian an la en kim mai hi alungoi thak lian hi mai ni soi se tu hi om lem daw ni looks po an al khop mai ti khan soi du boka engpo ni se lo dor ula local ula KCTV sa hian ti kha viewers zong tele lo thir tu te pui zong ta kan som bok chau ni ro se le kan lo me